Oke, bye. Oke, back. We're on. Kembali bersama Chris. How are you all? What's happening? On Apa Victor's kabar? YouTube channel. Everyone knows me on the street from your YouTube. Yeah, everyone know you. Yeah. You are famous. Sumbangan gereja. Suraja, yeah. Bapak Kenny 500. Nirosuke. Everyone ask me where Chris. Nenek. So Chris hadir lagi bersama kita. Everyone at the pasar was like, Chris. Jadi pemerintah. Chris, Kanteng. Saratu, pemerintah lamai. Please beat. Jatuh. Saratu. Apa itu lelang sukarela? Lelang sukarela. Padi. Sukalela. Beat. Oh, Padi. Beat, but you can take. You just give your money. Yeah. Yeah. Anak-anak 100,000. Jika. Please bidding. Give them 100,000 Yeah, there. now? Yeah. But say, please. Oh no. Ready, Saratu. Yeah. Do you want? 100,000. Pino. 100,000. Oh, Papa Pino. Okay, please say, please, Chris. Gereja 100. For Maadel. Yeah. Mama Berni Saratu. Seratus? Jika Saratu. Let me check. I don't know if I have it. Ya, dapat cek dulu. Pemalle Saratu. Okay. Pemalle Saratu. Please say. Sudah. Yeah. Please say. Please say. Dapat to. 100. Woi, Chris. Woi. Oh, nakakala damay tambun Chris. Saratu. Woi, Chris. Pak Chris. Pak Chris. 100. 100,000. Kira. 100. 100,000. Pak Chris Saratu. Pak Chris 100. Dapat to. Oh, na Padim tayo kamu pukadim. Woi, Papadim 500. Pade sewa spondar 200. Indah. Pade sewa spondar 200. Pade sewa Oh, kepala desa yung may wasponda 200. Oke, mereka pernah itu ya deh. Adel. Thank you, Be. Tayo po Mas Adel. Ponda, Kure Sumanga, Pak Desa sudah menyumbang. How much should it be? Sanggala TV. 500. Pung Adel 500. Depend on how much you can say. Udah banyak. Yeah. So how much should it be? Huh? How much should it be? 100. Because you said 100, so you can pay 100. Okay. If you say 200, yeah. Filipino, pung Adel may. For example, He said 200. pada Neklen Desa, Kepala Lembang, Kepala Oh, Lembang. Adel. Nah. Oh, Pamadim. He wins. Mato Adel no may wins. ito. Rangkan, ulolorangkan naman yan ang kabang. Just give. Kuan pina. Just give. Patami gereja. American style, American Bagi persepuluhan. Auction. American bidding, yeah. It's like an auction. Yeah. Okay. American Bakit bidding. Adel ni na din kutirin na. So do I need to say 200 now? Yeah, if you want to. Eh, Papino. But I want the Kepala Lembang to win. I want him to get it. Dalam gereja piray ko. No one win. No one win. After that, after American bidding, Yeah. you can will be bid again with bukan itu, guys? Universal. Berkata. Ya. General bidding. Ya. Jadi Ya. 50. 50. Anda pa? Ikon do Rizal. Mama Rizal 100. Di Paru, beto te. Larang Lindona, yeah. Setiap Tinggal 100. biar kena matahari merah juga mukanya si Chris. Ya, merah. Namar kay Alex. Merah selalu di Toraja. Iya, panas di Toraja. Malas swallow. Malas swallow, ya. Nah, minum Eh, dulu. Face red. Ayo. Face red. Ram. Very 200. face is red. Face is red. Dapat ito. How red Oh, is my siguro face? 200 tim sukses na ano te. Dampong tasik. Muka merah selalu. O 200 sa aboy yan. Da dua suara paling kurang. Ada siapa tuh? Nah, 100. Ya. 100, bayar 100. Harga selfie itu
itu. Saya ada lelangan 100 Nina, lelangan ayo, lelangan Amerika. Iya. Bisa. Pak Desa. Pak Desa. Pak Desa, Nah, selfie. Krisi. Oh iya. Tahu sih. Pakai kita 500. Okay, bagus. Oke. Okay. Sudah bayar. I don't really know what's happening. So, I get a little bit of meat. Yeah. Yeah. Do you want meat? Do I get a little bit of meat or no? No, it's American bidding. American bidding, everyone can say 100, yeah, yes. From the heart, yeah. Yeah, but not getting meat. Yeah, after finish American bidding, so to general bidding, yeah. After that, someone can win. Why is it called American bidding? American Kenapa bidding American is, bidding? without winner. Lelang sukarela. Apa ka bisa sukarela guys? Aduh. Sukarela. Hoy si pagkana punta lalantang tayo ng puro komedi tiro. Siska mama Anggi, dera ka mama Anggi datu. Sudah ada Tadi mo. pulang. Oke, sakalo. Oke. Kepala lele 50. Lele 50, pengaura 200. Lele 50, pengaura 200. Pengaura 200. Dito dapat to anak-anak Elkin dami. Pengaura. Ya. Oh, Halo. ako. Anak-anak Elkin. Kasi ito anak-anak Elkin. Yo, halo. Weh, makanya ko may anak-anak Elkes, anak-anak Kato. Pungagong, hindi siya to. Oh, yo tayo. Bayi makarem pidaw kasalamat sa indiduga at tumatin na. Iyo, tayo ka pusula iyo. Ba ito anak-anak Elkin nito. Iyo. Pero natuno na. Iya, oke, Mas Iyo, berbantu elang. Ito anak-anak Elkin nito. Oke, bersama yo. Oke, ya. Oke, Taufik Semi, pisang dari Mars, wanita dari Mars, wanita dari Nagabunga mo, yun sa Elkin 500. Maya, bigyan mo yung penting ang mas na. Dapat to? Mantap. Di Toraja kak sekarang. Weh, dia tahu na po na siya mo sa kanta, nagkamo siya mga dirok-dorok kung Baru mo. berangkat sampai itu agak di Keluar Santu mau pagi itu mau beli. Tenong korok. Agi mo. Ada po may menyusul ke ng tangan tipalago eh. Extra 50, pero kan extra 50. Salam sama Pak Desa. Na Elkin 500, tira na Elkin eh, kabaratan tayo na sa usahan na sa kukula. Din na ito nagwa. Wala sa kanila. May tanong ko pa, ko pa 500. Oke, mantap. Yo. Mantap. Agi mo raka. Nanti Dan lagi mo. malam. Betul dia so. May tuto mo te. Loleng-loleng Lagi mo to. Palilang to kami te. Tawag Oke. sa sabor Oke, piyan pentalon. General bidding ya. 200 pentalon. Marsing mo. 200. Pamumpuan niya pole. Kumbay ko matane. Lela may kita pira. Oke. 50 pisan, 100 pisan. Ya, it doesn't matter. 100 pisan. 100. 200. To bumbuan baru to. To bumbuan baru ya. Oke. Bang ini di mana? Ya ini di Toraja. 150 indah. Wah, surprise. Datang di Toraja, salam dari Malaysia. Oke. Apa dari- mikir 150? From Malaysia. Pentalon Malaysia. Ya, from- Alam ni pentalon. Oke, apa kabar di Malaysia? Masih. Kabar Jadi- baik di Malaysia.
Oke, siang ini. Yo may kami Tuan Pandu Lelang. Saya may mami tu. Salaman dari Agustina. Pengurus gereja siya ketua Oke, salam sama di desa dari Wasponda. Salam balik. Oke, salam balik. Tu sumbanganta. Mantap. Dan apa nabuang tu Bapak Lokon pen pira-pira lah kaleta. Bisa kalau dari Papua. Nah, What does it mean again? Denoupa. Denoupa. Denoupa, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. What? Get lucky. Hopefully. Hopefully. Kita maafkan kan na kami tira kamay tata para kamatami to kumua. Dati ako te ko biasa tayo aku fokus ba manulian kalian lubang na. Jadi kutala pa maafkan na sa masa kemudian ni kita kami muna ako kita sa masa. Terus semangat Lupa tak abaya mi pela pengakuan ta. melango, sok Kriswa tidak melango. You melango? Taipa. Nanti Malango. Nah, masih segar. Masih segar. Siapa kah? Tambah. Oh, sudah. Bisa kalau Sudah salam suka. dari Papua, Kris. Dari Papua. Oke, Hey, dari hello. Papua. Oke, minum palu. Oh, shit. Kris. Luar biasa Kris ini. Om ini Toraja Bokin kah? Bukan Bokin, ini di Tumbadatu. Di Sanggala, Kecamatan Sanggala Utara. Alah. Wah, bersama ampe-ampe di Tumbadatu lagi minum palo dengan dek desa dari Wasponda. Oh, oke Pak Kalo Dari Bebo juga. dari Bebo. Oke baik, siapa di sana? Oi, wah terima kasih. Kita dikasih sama Pak Camat. Oke baik, terima kasih. Ada hadiah, dan terima kasih banyak. Oke, dari ya kita dikasih. Pak Camat. Ya Pak Camat. Di Salwalo. Iya, oke, Palu hadir Chris. Oke Elvis. Dari Palu. Halo Elvis. Oke Elvis. Bikin apa Elvis? Ada yang bikin apa Elvis? Oke. Irna. Di mana? Elvis Palu. Kinar. Nah, Sialagan. Oke, terima kasih. Salam dari suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Oke, Jans Mancung. Oke, nomor berapa yang didukung Pak Desa Wasponda Ompit? Tambahan pendek Yang Rencana Desa. Oke. What's the question? Nomor 3. Kita. Oke, halo Chris. Hello. Damu Iruk Buddha Tuak Malango Kodako. Salam dari Malaysia. Baik di Toraya. Tuh orang Toraja di Malaysia. Iya. Oke, songkat tuh. Oke, halo Chris. Damu Iruk Tuak Buddha Malango Kodako. Salam dari Malaysia. Bande Toraya Paragin. Lancar bahasa Chris. Sarjelen Datu. Oke, Sarjelen Datu. Milka Mik. Amerika. Oke, saya kira pilot Susi Air yang di samudra, yang di Sandra di Papua. Kau seperti pilot. Yang di Sandra. You know Apa Sandra? namanya? Sandra. Di Sandra. Di Sandra. Apa itu di Sandra? Ditahan Ditahan. oleh teroris. Sandra. You know that? Oh, the terrorist. The terrorist catch you. Oh no. You Who's- looks like Who's this pilot Sandra? Susi Air. Oh, who's this? Susi Air. Susi Air, ya. Di Sandra. Dimulong itu Sutris, oke Janus, di Sandra. Pilot. Ya, Susi Air. Sekarang nih Tomanas untuk Kristoda. Oke baik, Yohanes, Herman, Mariangka. Tak apa ini nah. Oke, mana ceweknya Chris salam dari Riau. Oke. Susi Cina, Air. Ada. Merit. You Belum. married, not yet. Belum. Salam sama kakak Bude. Oke, No, Limo, belum. Lesti, Marina. Oke, baik. Salam datang di Toraja, Chris. Oke, Rais, Arifin. Makasih. Selamat datang di Toraja. Makasih banyak. Esther, tangan di Kamu LinkedIn ada di dong. mana? Hey, Chris. Tidak Chris bagus. Malango, salam dari Palopo. Oke, Esther. Kenapa? Tangan di LinkedIn.
Jomblo. Jomblo. Hidup jomblo. No good jomblo. No good jomblo. Ya. Nanti istri. Nanti istri ya. Ada banyak waktu untuk istri. Oh, rara di paling lama Chris. Oke, Martinus kalau katon. Umur 8. Baru masuk 30. Oke, Mika Mil, salam manis dari Papua Di untuk Chris. Australia itu biasa. Oke, Mika, salam manis dari Papua untuk Chris. Oke, negara mana Chris? Negara mana Chris? Negara mana? Negara Australia. Oke. Najma Hasim. Chris. Kelahiran Melki. Oh, No way. Kenapa? Oke. Sentong Konya Bena. Harus punya istri segera. Segera iya. Mana Kak Wahyu? Oke, Kos. Menyate. Oke. Wahyu lagi di rumah. Iya. Soal Sobalira, tolong tala yang bilang main. That's okay though. No good. No Oke, good. Rika Juma. Oke, kira-kira mulai Kak. Oke, sudah tidak. Well, Banyak job di sini, banyak kegiatan. Oke, sekalo Ompit banyak penonton, banyak sama Chris. Oke, Wey. baik, terima kasih teman-teman. Ada yang sudah banyak bergabung. bintang. Oke, salamku sama Pak Desaku yang di belakang Chris. Ananias Ganda. Oke, Indra David. Sando Ale Saute. Salam Pak Sekdes. Ya, bisa. Oke, salam Pak Indra. Oke, salam sama Wahyu, Palabiran Melki. Ya naman kate, talong ang pasinaga, palamay, pasikulat na sa laloloy minyan pasinaga. Oke, Kevin Franis. Kapan datang Chris? Oh, Franis. Iya. Dia ada di Pasang Oke. Kapan datang? 4 hari yang lalu. Oke guys, ya. Ada Hari teman Sabtu. menjual radio. Oke, Pak Balung Radio. Oke, cari istri dari Toraja juga, Chris. Oke, Najma Hashim. Oke, Oh. Lisu Rongrean. The Horns. Oh, salam sama Chris ya. Oke, Lisu. Oke, banyak salam untuk Chris ini. Ya. Oh, dia horse. Oke. Saudara gambar. Ya, Desa ketemu di Toraja. saudara Iya, kembar. saudara kembar hidung mancung. Oke. Dan rambut kuning. Kepala Lembang. Pak kepala desa ini rambut kuning juga. Kepala Masuk Onda, Luhut Timur. Oke, Imun Jamil 31 Melango Dako Sotris. Wah, Ade. Chris tidak pakai ngirut surya tua. lagi. Iya, Oke, Abner. Ade, Chris tidak pakai surya lagi. Surya. Saya sakit kemarin. Oh, sakit kemarin. Ya, jadi saya tidak merokok. Pakai ini saja. Tapi hari ini mungkin saya dibeli lagi. Iya. Wish. Cheese. Oke, Toast. cheers. Oke, baik. Di bahasa Inggris cheese. Iya. Reta, oke, salam Chris, sama angka. Pak De. Angka. Oke. Iya. Untuk sementara tuh. Reteta, salam dari sama Pak De. Ya. Pak Juta, Salam balik. Oke. Udah 4 tahun juga apa namanya? Sudah 543 penonton. Oke, terima kasih semuanya. Totalnya. Untuk sementara tuh jadi mangki atau juga 900. Elvis, Dakaran di mainnya itu Chris di kampung. Oke, dari kalian. Oke, mana Sarikan, Wahyu? ladies. Kasih dah. Oh, Wahyu lagi pergi tidur. Lagi mengantuk. Ya, karena hujan dari Palopo. Hujan dari Panopo jadi mengantuk. Woi, kenapa songkai ini, Chris? Gila gimbalnya ini. Songka-songka. Umur berapa Kiris? Oke. Baru masuk 30 tahun. Baru Oke, masuk. Sarki dan Datu. Kepanggala, Chris. Masih Dua muda. minggu yang lalu. Oh, masih muda. Ya. Kepanggala, Chris, ya. Ada yang undang kita ke Panggala. Pangala. Panggala di sana, Ya, di ya, gunung. di utara. Di utara, ya. Ya. Oke, Bikin Sarki. apa di sana? Pergi mana nih? Hah? Sekarang? Masih tidak, masih ingat dulu di mana di Lalikan. Iya, ya, di tempat itu Iya. that we went to together. Ya, juga di Lalikan. Ya. Datang kembali lagi, Chris. Oke, Panggalo, Panggalayo, datang kembali lagi, Chris. Iya. Nah,
Ya te ulu tere ulu so mempayang. La sawatan rene del. Lagi sangai mo. Ya te lula ko badati no te. Mambete. Apa kami santo? Atu te. Oh, panilang, panas ngilang. Tapi mani sengana ko waktu pekalaman ya te. Kadang ditaki sam. Ada kapan pulang? Tanggal 28. Tanggal 28. Ya. Oke. Chris katanya pulang tanggal 28. So, are we having a party in Pasang Ya. on Sunday or Saturday? Saturday. Sunday, whichever. Ya. Kuburan itu hari Sabtu ya? Ya? Ya. Ya. Hari Sabtu kubur tanggal 20. Saya mau Ya, tutup, mau ya. tutup kamu mau pakai. Saya mau sholat lah. Mungkin hari Minggu. Oke, tanya Wahyu nanti Chris dan mereka permungkian. Dia wisuda cosmic people ini itu ya. Cosmic People. people. Iya, what's that? Cosmic people. Oh, dari Makassar. Cosmic. Itu organisasi Unhas. Unhas. Oh Ya. iya. Cosmic. Sarcelenda tuh ingat ya, Chris tetap ingat. Ya. Oke. Boleh. Direkam itu. Oke. Woi. Oke, di Toraja mana ini Bang? Oke. Imun Jamil 31 di Toraja Sangala. Oke, Pong Pitor. Temanya Chris. Mana kau karewa mau Pitor? Baik. Oke, Pong Pitor is the best. Boyo. Sudah boya Pong Pitor. Boyo. Oke. Nah, oke, Robit Rami, terima kasih. Suruh dulu Chris bilang laki padada warrior, Laki badada. Sambaki Yompit. Oke, Sambaki. laki padada warrior, Sambaki. Tambaki. Laki padada warrior, Sambaki. What does that mean? Laki badada. Warrior, Wayur. warrior Sambaki. Wayur Sambaki. Apa artinya? I don't know, it's Kita sebagai bendahara pembangunan harapan apa itu? Grup. Ah, laki badada. Waro. Warrior. Wayor. Warrior. Wayor. Warrior. Warrior. Yeah. Warrior. Sambaki. Sambaki. Laki badada. Warrior Sambaki. Ya, betul. Okay. So grup musik. Ya, grup Ya. musik. Ya. Hey. Laki Oke, badada. Shirley Warrior. Martin. Sambaki. Halo Chris, welcome back to Toraja. Oke, Thank you, Shirley. brother. Thank Shirley you. Martin. Thank you. Makasih. Baini Toraja, Parangin. Oke. Cantik warna rambut Chris. Hai. Can you stand? Bagaimana Karewa di Seponda, Desa? Ya, aman-aman terkendali. Bagaimana penduduknya di sana? Ya, Lancar BLT-nya? lancar. Oke, baik. Luar biasa. Oke, grup basket. Grup basket grup. Basket. Iya. Basketball. Iya, basketball. Oh. Iya. Laki Padada Warrior Sambaki. Oh. Let's play. Iya. I challenge you. Iya, challenge. Oke, Larry Peck. Piran Rampo Chris. Piran Rampo. Piro Marampo. Kapan datang? Kapan datang? 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Ya. Patangalo mo lendo. Patangalo. Patangalo mo. Patangalo. Mo. Patangalo mo. Lendu. Me pa patangalo mo. Patangalo mo, ya, Patangalo. Patangalo. Sudah Apa 4 artinya? hari. Sudah 4 hari. Patang itu 4. Ah, Empat itu Apa? patang. Patang. Patangalo mo. Patangalo mo. Empat itu Oke, patang. jadi kan Patang. Nah, Luar biasa, Chris sudah bisa pakai bahasa Bisa. Toraja. Chris, Ya, oke, dua. Markus, Talo. terima kasih. Apa? Apa? Lima. 5. Anan. Anan. Pitu. Pitu. Karua. Karua. Oke, kita makan lagi guys. Kita makan lagi, makan siang.
65, Rianti Reta, Anan, Pito, Tarua, Kasera. Oke. 20. Ya, 20. Chris, saya ke tempatnya Pak Adel dulu. Oke, Wahyu Pak Adel. Bapak Adel apa? Saya ke sana dulu. Oh iya. Saya dengan Pak Adel saudara. Kita manggil engkau, Iya. mantap Chris. Saudara. Semangat semua. Oh, I didn't know that. Pak, Pak Adel punya papa dengan saya punya mama saudara. Sepupu. Oke, sepupu satu kali. Iya. Dan ada sepupumu dari Palu. Ya, betul. Juga ya. Nusa Tenggara Barat sudah balik bro. Oke Pak, terima kasih. Sete. Sete, yo, saya punya Oke, kita adik makan sepupu. lagi. Ya. Ya, Pak Adel dengan Sete saudara. Ya. Sete orang ramah sekali. Ada Sama Indra sekali. David, bawa ke Murah Pak senyum. Pade. Ada Pak Sama, Ade. Chris. Bawa ke Pak Piong sama Pak Indra David. Siap, Oke. ditunggu. Ya, ditunggu banyak Pak Piong. Salamnya Pak Indra Darius David. Sering Ah, baku chat katanya sama Chris. Oke. Salam balik dari Chris. Salam balik. Oke, masih Aidus saruran. Oke, saya ke sebelah dulu. Oh, komande Chris, lagi. saya ke sebelah dulu. Sadu, makin baik. Ayo, mani mangga. Oke, kita makan lagi. Kamu lah. Iya. Oke, kita makan dulu Om Chris. Om Chris ini. Oke. Woi, salamnya Seluk. Senduk. Seluk. Seluk. Mau kasih ingat Seluk. Seluk. Om Seluk. Om Seluk. I have to see his face. Ya, di Lyon. Ah. You remember at the night we drink ballo together Seluk. Yeah, in Lyon. Over the bridge. Oh yeah, over the bridge. Over the bridge in Lyon. Hmm. Yeah. Oke, How are you? Apa kabar? Pak Seluk. Pak Seluk. Oke, Pak. Oke, Wahyu lagi di mana, Pit? Ya, lagi pergi beli minuman. Iya. Mantap, Chris sudah bicara bahasa Toraja ya. Salim Martin. Bisa Baik, makan. Pak. Mana temannya Chris? Suruh makan juga. Mereka lagi pergi di rumah. Pak Songka lagi nih, Chris. Wah. Makan lagi terus ya. Ya, sedikit. Mana sedikit kalau banyak? Sudah makan banyak. Di mana makan banyak? Di lantang itu tadi. Kanda duku baik, Chris. Wah. Oke, Belim Rambe. Oke, Satu. kanda duku baik, Chris. Mantap. Iya, mana? Temanku John. Kalau di Mana Sir John? Suka itu sekali. Apa dah suka? John will love his tattoos. Tato. Barang kata Pak. Mana deh? Oke, Yakobus udah. Oke, baik, terima kasih. Mana? Kita makan lagi, ya makan gratis lagi, guys. Makan lagi Pak Piong ya. Ada Pak Piong lagi banyak sekali. Piong. Oke, Imun. Antara duka mau sok Chris bahasa Toraja. Masa kiri Oh, kamu luar biasa, Chris. Kau sudah pintar bahasa Toraja. Wah, You Taipa. awesome. Taipa Mandi Nalisa. ambil Chris. Oke, Ada daging babi. Yo, Mana suka? saya Daging mau babi. coba ikan itu. coba ikan. Ikan atau daging babi? Oke, ikan Madia. Oke, salam dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat untuk Greece. Oke, Hey. from Nusa Tenggara Barat. Oh, Oke, from Nusa Tenggara. you know Nusa Tenggara Barat? Ya, tidak pernah ke sana. Ya, jauh dari Lombok. Tapi saya ingin ke sana. Please pass me nasi. Nasi, Ya, oke, bye. daging babi. Oke, bye. Kita makan. Oke, this is kade nenek. This is nenek food ya. Nenek moyang. Nenek food. Oke, nice. This is bale. Ya, oke. Air dulu, air minum. Oke, kita minum air dulu. Yang tu kamu lantang
Padilang kami siya ito ibu-ibu lo napapabagi lo may na may mga siya puntero. Apa na kande Chris? Oke. Gato yung Mane. lanta sa ko may babagi ni Vale. ala do puntero. Kenapa tidak makan lagi babi Chris? Sudah banyak. Sudah banyak, sudah banyak katanya. Kalau Chris itu tidak bisa terlalu banyak makan daging. Pagkalaba alabang Terlalu banyak makan. Ya enak ikannya ada manis sate ya. Ikan polu, bale polu. Bona tahu. Nakandakan lada om, ade. You makan lada? Ya makan lada. Oh, makan lada iya. Tidak makan lada, lombok. Berlin robe iya, makan lada. Abang ke kuahnya macam. Oke, ambil Yuris. Makan dulu. Oh, Indo sana be aku dulu kok, Indo satu dulu kembek aku. Indo Ming. Halo. Indah, Ya. dulu satu lo. Ambil Indo satu. Oh, macam berjalan di sana lah. Oke, salam dari Nabire, Papua Tengah. Oke, Yosef Abang mau Samele, jalan dia tu. Oke. Kalau saya nak paling dulu. Rosa Sapu. Salut dengan sangat TV yang Seratus selalu yang dulu, 100. online biar kita tidak ke Toraja, kita bisa lihat keadaan kampung. Oke baik, terima kasih. 35 Sama-sama. Kalau ada rezeki dibagi-bagi lewat bintang, guys. Supaya Ompit selalu semangat. Budak kasih bulan teklis, budak kasih bulan. Tak seng. Tidak ada banyak. Tidak ada banyak. Di dalam. Oke, guys. Ada di rumah sedikit. Oke, ada di rumah sedikit. Oke, be budai makan deh nasi. Ane be budai kan deh nasi. Oh, deh nasi, be budai ikan deh. Februari kan. Ito po kami karingan ng kalemi, misa doon pito lang to duko. Dari Lita sampai Kami Batu. sir titimbana. Ada selama dari Lita sampai Batu. Aku peto nasi na budai na kanden na malapu-lapu. Din niya, para tama, din niya pesan doon na. Oke, kakak Makalo. Oke, kakak Makalo. Dia musuh. Pada bawang kung papanami, totoo lang, kami ala duko tino. Oke, Belin Rombe, terima kasih sudah barbarkan bintang. Terima kasih banyak. Nah, oke, baik. Jaya, Wahyu Manumpit. Wah, tidak tahu kemana itu Wahyu itu. Mungkin pergi sama jiwa enak. Oke, Ani. Riani, salam dari Mamuju. Oke. Alam Budi Kusuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti ulangkan di doon kay Sulia mo po. Saudaraku. Alapi ba kita to paring edo siya ambil miban nilang. Pertama kami. Para kumami. Oke, Makalo. Banyak minum kalau. Mata tayo ka mga kalo. Ada di rumah. Aduh, saya tidak ikut. Oke, itu yang baju hitam kumis nggak makan. Mana baju hitam kumis? Baju hitam kumis, yang ini kah? Nah, Ada ruangan pengetor aku itu. Oh. Tapi Sudah makan dia. Martin Kamban, salam dari Kendari. Oke, baik dari Kendari. Terima kasih. Kendari. Boni Pembonan, salam dari Nabire. Oke, Nabire. Nabire sudah hadir. Kendari. That's where Gladys lives. Kendari ya. Ito, natalasan ni kibagong papanamay. Palopo hadir, Ompit. Oke, Paulus Bendurung dari Palopo. Oke, baik dari Palopo sudah hadir. Kenapa tidak tambah nasi? Sudah kenyang? Sudah kenyang. Kenyang sudah. Saya sudah makan 3 kali, 4 kali hari ini. Oke, Ika. Oke, salam dari Tawau, Sabah. Mana Chris, Makana Toraya. Oke, baik, sudah belajar. Nur Heni, semangat. Terus siaran langsung, kami jauh bisa melihat
Ya terima kasih. Oke, sama-sama Nur Heni, Regel Kastel. Salam dari Bangka Belitung. Acara makan-makan apa Ito ini? pwede ko, Oke. tolong mi ba pikibaji may na, tayo pa na diwente to dulu ala na. Ini waktunya makan. Kita minum panlo sambil makan. Oke. Ini dulu ya. Mana Eta? Oke, Eta lagi tidur. Ada toilet di belakang. Ya. Oke. Oke, Chris lagi ke toilet. Oke, Joni, Bari, Joni, salam dari Sawah Sandakan. Oke, terima kasih dari Sawah Sandakan. Oke, Martin Tasik, Samarinda hadir. Mabok sudah Chris, oke sudah ke toilet ya. Oke, Yani, Alamsyah, bukan dia masuk Chris dari Jayapura. Oke, salam dari Jayapura. Oke, baik, terima kasih dari Jayapura. Oh, sebenarnya labnya Om, semoga tidak berkembang lagi. Silaturahminya sama keluarga Turaya untuk selalu, amin. Salam dari Palopo Kota. Oke, baik dari Palopo Kota. Terima kasih. Terima kasih di. Oke, Silva Satin, Bedi Dukut. Bedi Dukut Teno Chris. Oke, di daerah mana ini? Oke, Regel Kastel di daerah Toraja. Suku Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ya. Oke, Sarce Lendatu, Chris. Ada berapa orang datang? Tiga orang. Ada Chris, ada John, ada Josh. Lebih kata majudan dan terima kasih kini mo. Nanti mulai kanina nanti masuk ke gereja itu 10 juta. Sangat hadir. Oke, Maria Peralo dari Malimbo. Jakarta. Mana kau kemana? Oke, kita tunggu lagi Chris sementara ke belakang. Kamu yang beda apa Mikuma? Buka kerannya. Oke, sudah Ki. Identik na dan pontasi kini mati pa. Babi lang na Oke, Pong Loim. Banito. usahakan may babi atau dua-duaan. Ada yang mana Di itu? sini, no na kaya duduk di pom. Ada yang mau kalau mereka tahu. Mereka tahu. Tumapa sila ka to. Pong Loim nakuha mereka tahu. Kaya batal panotampo, may tayo pa na ano sa. Tokesan. Oke, San. Tukesa na katiyan. Iya. Bisa na tayo para tampo pa may kiti sana kakapolres yo. Sana kakapolres. Kapol dari ya. O berganti ano. Ay kaya ditunda no tampo to arena. Kalau dia kalau dia rencana lo. Kaya tapi Iya. Wah, dia ada baru-baru mah ya. Oh, kapolres berganti. Iya. Lancar orang tosong. Oh, mau. Oh, habis 02. Oke, 02. Kalau dia ini tadi 03. Iya. Oke, maka mau ke kita nih. I just smashed my head on the roof. Oh, Really hard. pelatung. Tipe pelatung. Iu tinggi sekali. Aduh, Chris panjang ini. Am I bleeding? Ya, bleeding. Yuk, tinggi sekali tapi geratung. Mana? Di dalam. Di dalam. It's okay. Kirara Oke. betul. Kak Lando. Oh, itu suku Tedong. Oke, dia suku Tedong ya. Masuk Kristen dia beli mobil buru. Oh. Wah, itu suku Tedong. You want to? Kata duit ya. Ata siya kuan.
Rono mo kulay daw ke. Ya. Itu nih yan. Oke, Mulyani Alamsyah, salam sama saudara Chris. Oke. Salam sama saudara Chris. Hai, lagi. Weh, ada Bos Ringo. Oke, baik bosku, lancar. Oke, mantap. Pendekar sambungan. Bentar, gimana tadi Pak Burgoan? Pak Burgo Lampung. Itu duku tedong, makan sok Chris, duku tedong. Pero, harus dimakan satu atau setengah. Sepotong atau Oke. Namanya di sini apa pemali apa Pemali. Pemali ya. Ya, pemali. kita lihat apa makanan di You sana. have to taste. I have to taste. Just taste. Yeah. No worries. Yeah, Okay. taste. Dari sini bisa? Yeah. Bisa, Just bisa, take ya. one. Oke. Or, Harus yeah. makan sedikit kalau begini. That's Okay. duku tedong. Saja. Iya, Yeah. we'll share. Yeah. That's duku tedong. Please let me Oh shit. keras. You have to chew straight into it. Yeah. Well. Okay. Be careful your teeth. Bisa disambok. Yeah, taste. Oke. Ganteng banget gulenya bang. Oke. Wow. Raras salah. Oke. Oke, yes, Bang Esa. Duluan, Mr. Oke, terima kasih. Oke, bersama sama Pastor. That's Pastor. Pastor. Ya. Australia. Australia. Sorry. Because Indonesian. Sedikit. Anaknya Ya. dia jago. Oke, ya. You're adopted son. I guess so. Oh, datang masuk desa. Oke, si Tabi. Sorry, my hands are dirty. Otherwise I would. How long have you been here? About hari. Sangat hadir. So you are staying Pulang di Om Bude. Ya, yes, di Bang Esa. Yeah, I live in Australia. You live in Terus silakan. Jangan lihat. But I'm saying that my other Bendon. Oke, Seva. Racing. Love it. Voting. Oke, datang lagi. Oke, terima kasih tadi. Salami. Oh, true. Tadi merah Bakulu Kompit. Are you coming back besok? Salam sama saudara Chris. Oke, Mulyani Alamsyah. Pasti sakit dia, sakit kepalanya. Okay. See you. I'll see you later. Nanti sore. Oke, dan Raka Tuak Kambe, Sainal Sarita. Tuak banyak. Sainal Sarita. Campur? Iya, bisa campur. Untuk yo untuk orang tanpa aja. Dan Raka Tuak Kambe, wah, sama bir mau dicampur. Bisa dicampur di dalam suke? Ya bisa. Bisa. Oh, mixing ballo dan bir. Ayo. Oke, bir campur ballo. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Oke, Arsima. Rasanya mantap. Mantap Chris, datang Tongkon nih ya. Shirley Tangke. Weh, you know Rambakulu di Palopo? Rambakulu. Ya, Rambakulu dekat kampungnya nih yang Janggo. Di Do you Palopo? remember when Erango goes to Oh, ya di Rambakulu ya. kampung saudaranya Iya. Nedango ya. Ya, ya. Oke, someone has to go there. Yeah. Ya, Maybe next time. next time. Oke, We don't Arsima. have much time this Iya, time. mau kapan-kapan karena waktunya sangat sedikit. Iya. Oke. Iya. Hongkong. Apa namanya lagi? Rambakulu. 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 Bahasa. Kemarin kompet ke Rambakulu bawa itu orang mati. Oke. Bahasa Palopo itu mirip dari bahasa Toraja? Ya, mirip bahasa Toraja. Sebagian orang Toraja di Palopo. Iya. Orang Palopo semuanya bisa mengerti bahasa Toraja. Iya, betul. Kalau waktu peperangan di bawah. Oke, Rambakulu, North Palopo, Palopo, Utara. Tidak ada, tapi cuma dialeknya ya tuh nak keterangan tuh nanu tidak sabu. Kalau kita sekolah Kalau kentir terus silakan. Apa silakan berkata? Apa kan itu kan
Memang silaga itu yung lubog upa. Balik na niya sa to. Di lapangan doy. Sa lapangan le. Ya, sebentar kita akan lihat terong silaka. Terong Silaga. Iya. Kamu ke sana? Di sini di sekolah di halaman di lapangan. Really? Iya. Wah. Oke. Jam berapa? Mak Katrin, wah Chris balik ke Toraja lagi Om Pit. Iya. Iya. Oke, Lepto Simon, malango dako tuh sama nih. Oke, Kais wah tidak malango ini. Jam 3 sekarang. Terong Silaga kira-kira jam berapa? Oh, so sweet. Setengah 4. Ya. Oh shit. Same. Nah, Chris sudah bisa bahasa Kaya Indonesia. ketukla, naman tama lapangan tinon, tapos sila lang. Oh, ya itu. Oke, ada tisu baru. Segera. Bajunya Chris bikin lap tangannya. Iya. Ini ada tisunya. Someone say, please kasih. Dia lap bajunya. Keringat. Karena keringat. Oke, Elizabeth. Kalau telah kutumala, may tama to lapangan tinon, tapos sila lang ni. Oke, let's go to Cebu Pulau Sigalatung. Oh shit. Oke. Julius Palindangan, Dakaran ni Baine Putris. Oke, baik. Kita akan melihat Terong Silaka. Sekarang. Ya, sekarang kita sudah disuruh Oke. minum dulu. Kasih masuk semua. Iya. Itu bir. Om. Om Galugu. Woi Galugu. Woi. Oh, itu belum. Oke ya. Ada banyak terong. Banyak putih dong ya. Mana magkadugong bado ko. Para bainena tumuli tayo pa bainena. Tayo Pero pa ada bainena. istri. Saan din magbay na tiong? Tayo pa bainena. Apa? Boy ko na jago. Berapa umpit? Oke, yan makata. Oke, lah silakan tedong guys. Ora sila. Oke. Oke. O dami do bong tiong me. Uray dolo. Iya, kuda iya sudah dulu. Iya. Oke. Puro pika pakai kete pula mo. Oke guys. Oke, mana rantongan tusuk Chris. Manggil tua kompi Dakaran tora cewek itu bang. Di Dakaran Oke, tu cewek, Mbak iyo. Catherine. Oke, Di Rizky. sa kanting Alfa. depan tinggi terkiki. Saputra, the best komplis sudah. Salamat mo. Oke. Kita di Toraja. Biarana. Oke, selama Udah bersiap. sang paneku. Oke, Yanti. Ya sana sana. Misi, Masiku. Oke, Simpan baik. ini Yan untuk mengata. Oke. Let's go to Cebu Pulau Sigalatung. Oke, boy, dukuku. Bagaimana dukuku ini, guys? Iya, dukuan niya. Di mana aku taruh ini? Napura merkabir na to, bos. Napura. Aduh, tusukan pa tayo, guys. Oh, linggo. Tusukan pa tayo. Dukuku namin dapat siya, may. Tusukan pa saya. Kuban di Elpo ko daw eh. Tusukan para. Nomor ko kuwate eh. Oke, berarti itu salam buat linggo. Oke, salam dia salam anak deh. Oke, guys. Oke. Oh. Oke. Salam sama linggo. Oke, baik. Murah duku na linggo eh. Oke, apa na Facebook na to bule? Oh, di sana Chris Jong Cross apa? Chris Kongkren. Di Baril. Oke, salam dari Malaysia, Om Pito. Oke, Heris. Hai. Ini namanya Om Linggo. Ya. Mantap. Terima kasih banyak. Oke, Thank di you very Facebook much. Chris sudah bertanya aja iya. Oke, Om Linggo. Mau kemana ini Om Linggo? Maaf ya. Oke, guys. Ya. Oke, waktunya lihat Terong Silaka. Mau dilawan untuk Kristo. Mana so Kris?
Oke, Belil Rombe, kata Duka Omlinggo pas masih muda, pasti iya. Oke. Baik kampung ya. Oke, bagaimana nih Janggo? Oi, aman. Nih Janggo luar biasa. Aman. Tolong. Nah, oke. Ini Sandy nih. Just say hello to Kenny. Kenny di Semarang. Kenny di Semarang. Ya, Kenny di Semarang. Sama Sandy, sama Sandy. John. Oke. Nah, itu John. Ayo. Kenny, say Say hello We've to already. Kenny. Oh, Kenny. Hey, halo ada Kenny, di Semarang. How are you? Hey. We wish you were here. Iya, kita harap Kenny datang. Ya. Oke, Kirim baik. bintang. Kirim bintang Well, dulu. bagi tamu ke Opor Lami. Kung yung taon na luminong na tayo sa tao. Oke, baik ya. Utama sila, lalu. Lawan tiro silakan. Maaf. Kita saya pulang darah kau kantong yo. Kanto kali. May 2,000 na. Tayo sa himit ya. Oh. Albe si 5,000 tuh kanto sa. Oke, Bapak. Salti ya. Kayang Omlinggo iya po salti. Bahkan di kasus ya bayi. Oke, Yanti. Oke, salam sama Nek Danggo Ompit. Oke, Kelin ya. Yan ka mo lang. Yan pa skip mo lang. Yan ba ano? Oke, di mana ada kerbau? Oke guys ya, kita tutup dulu ini ya. Saya urus dulu ini. Nanti kita sambung lagi ya kalau Tirong Silaka. Jadi terima kasih yang sudah menonton ya. Jadi mohon maaf kita stop dulu live-nya. Karena ini sudah bergegas-gegas ke acara Tirong Silaka. Sebentar saya harus benahi dulu alat-alatku di sini, tasku dan alat-alat ini juga modemku di atas sana masih di atas ini masih. Saya mau turunkan dulu benderanya. Nah ini modemnya Ompit masih terpasang di atas. Ya, jadi saya benahi dulu. Terus silakan ya. Oke, terima kasih. Salam dari Medan. Oke, Hadijah, Rafael Tanggung, Hadiallah. Oke, Firan Nasuli Kris. Oke, tahun 28 pulang. Oke, Jasperi Sinaga. Oke, acara bos, acara pemakaman di Toraja. Oke, baik. Di mana kerbonya di sana dekat sekolah. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terus semangat.